Usamla Agosta Jawa ubadi udkhot jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee ubalawan penyeso yeladi Shaka United Democratic Party ulapan pau baka jingwan man penyeso jongu Shaka Party UDP kadau kadai bau yoi baki nong elam kani ke party ki donya kanong rem kabaskam namar bawat lada ki dangsyong hakaliang persya haus nam arjar khalai omdan ki balami pat kum ke Congress kabasyong hakaliang persya hakasin ningkong penban kalapra hipum da ka jimino ki amalih. Itu dia mengaruh melawan naga parti Kongres berdesain di bantuan Shaka Parti UDP. Dengan dokumen Cibun bantuan Batka Parti UDP, kalau parti Rilum, KBI, Kebangi Judon Hibawa Shikata, dan Ray Hagidipur Ibalalet, dengan ladon Batka National Party. Dengan dokumen Cibun pementanan dan Batka UDP. Dengan dokumen dulu kila poin yang akan tahu joint chief organizer jangan nika state youth jong UDP. Tiap ini berkata ke jingkel di ngasuh untuk bumi kalau bang nang ni syakman kumulapan semua di poin sekepada syakman kita ini ditang jongka youth abang ayo ni syong yang jalan begini ki poin sekebang ikut apa hak manifesto bagi keren bagi central body tinggi kuat bagi samla hak ayo kami jam kinbet kimbiang isu tu ba kan nu samla bagi kisan senam ki palalet kispaus senam ki palalet jenjar di samla banyak kami jam nantang iru yang kapuli putih gila keren dikini gelong terbayar hai kecil keren jangan iru nomor isu tu bah apa kayar idan kam menolak yang katu kebai lo menea bang ikut rak bang dia katu kecil kapuli putih kebagi beri baru nabat iwan hani nyemde bangi begini sabar de beri nabat kinwan berpulih hani tiga dan sibun pak ki technical ke begini keren yang kata tinggi nomor pun share sibun tentang ikwa kum kisamla joga youth joga parti di ikwa kata tiban kintiu du ya tourism ke bang ngilak kiu ha ko jela jongi ikwa kita kisamla kimnu kinyo kikam bijam kimnu ngilak bagi kai ki bagi play gila glinti lembak tourism ha ko jela jongi tenata kini ki bakongsan ki bang ngilai keren ten hamdalor kini kinang don shushu skiwei ki bang ikwa banyak keren ha be de kisamla Kamtam ia bangi kriminal drugs. Jadi ngesungtu ba kum ke parti ni samla ni hak bangi kun dia. Kidon kiba agi unit bagi sinong itau ki betre sitom badrat ingkong yau ni drugs. Eki por ibu mencuan nakal yang jongaru hab ngedon hapo ke KSU nilai tre sitom badrat ingkong. Tengi ba kani kalong batop ha bangi kun tingin hapsyem istaji klinti walang ada mentah political party hakasan hima simaru ya kan dia mentah inhabishim tenga susmo utang ni gawe ganong ba ngapil si samla kan thai pachandra ki samla kantam but hakan ni election ako apply ailat ya UDP sai sempat kumbolong sunam siaja kan dai spak na gupra banyo hidu chief minister bade nak chat bade jongi banyo hi panyalam bangila Banshim ya gini isu syakmat. Telada. Tang harus nak kena kupra hadian pat isu yo kasarkar bersendro. Kabaka UDP kamla konsensia. Jadi kata kadau ngapil apa yang sama lagi pemerintah. Aila yang ni seng rilu kabahe apa kejela. Bahkan sensia bahkan yo shibun kisi bahkan lawan le TK baro. Itai di jing apil jangan. Ini ada tapi ini misal ada dalam ini tolong Kongres. Kok perlu ini bagi Kongres luar biasa atau kai bagi ada ini. Kami di bagian parti Kongres nga susim tang ane. Ngom baga jinghiap arsut jongka. Lada pipet. Ipet po national level po Delhi ka hiar baga jingtrekam jong parti. Ngampip nakadaw ayu kapag ipet man giwe pigui state apo ka di India kahiyar ka parti Kongres. Ba nata ngapet ya ka jala mekhla jongi ina community ba ka jingwan jong presiden bamenta kan kentiu ya ka parti Kongres Henry ngimtip gale kahiyar haduk ni babaro ke mali ke milot ke resign Om di tang mali nangta aki block level jangka parti Kongres kisah. Telada ngaperkat ia ladi
ngasim manpek yala diru nganle yu lara ngachon hak parti kongres kabaki brio menta kim priang bat ki phai kmat ru sha ka regional party kamta me ka seng rilum pung UDP tedena ta kadau naglem jonga bat kinong toshan buji don rekat te nilai syong me pakhat bakal bhai ni bakal dega por ini bagi phai sha ka regional party pung UDP ba kanwan ka bor ba dene ta kadau ngasim ni ka senjama design na ka party kongres ya ka bani don party UDP ngarang don aga UDP na menta ketiak benai kipdang yang ngahawat kau terik Oktober arajar wab te ngasui tangkat ne gawe kaba internal problem jo kongres ka don bet ngakai fiatep te ban spell awi kata kelas filai ikut kebor man bumi kidan be kiji internal problem hapeng ginong yalam tenre nganapet ia mentak hendak habang adon UDP tengah melawan tip EKE badon ndre asung thupat tangwe ba kinong yalam hari UDP nadu presiden ramba kidon kanongren kapasken beli ngong yang kata kanongren bangan kenma haus nem arajar khatlai baru kisah operation umdon wir banmi ban le chakoi parti kidon mi baru jadi kita kadang i ba kanongren ke bakidon kini buat haba kawan usnam araja khatraru kile election kidan gibadam kidan gibajam tengah i kata kanongren te abang i phai ba kongres kayo syong opposition tong ta sisien ka pras na phum te kata ka pen i ba hapdeng kinong shaje kimdon ye kanongren ka baskem jadi kata i ke je fair de ka kongres ba UDP bangasutu ba kinong yalam kibadon kinong mikmat UDP kidon kanongren